da kami nga agkakadwa sang kamay sa balitok adaga ayuya asang nga pada talunan pag natingan isut pagayayaman nabuslon nga apit dito'y ang masarakan saksi ni ako ingkang pagpagtalunan ni ako tubo kadwa minus at paminsan. Manang bitay ilukat mo man tabintanam ikalong babam takita tuy kinayawam ay mataya kuno di nakasyan anyang aruti aramidek pagayang ko anat nateng puso ni bitay narigat sugdalen ayat buken kuana di med mapungkawen anan wek dagita alat nateng tinaling nga agluto ay tiket ko nga asawaen Umaikan pagayam aronam tadalikan intalutwen apit anat nateng pinakbet ni Ilocano na imas na nanam kiningget pangulo imas entang arot luto takin manang biday daton ko iti panagpakbet tarungin tagalipen isaronom ni okraken lutungen pagkapatem ni pareya nga iwaen patanikin rabanus ni Muriam payen intangarud agpakbeten bukwam na lang to anat nateng iyak mo bawang anapalpal ikambor ni tarong okra parya utong genda dumapay ikamatis mabetak tulata ipalpalang ti adupay alaya bukbukam ti bagoong amang ted nanam kenraman sigurado ang pinakbet analutoy ti ayat puso nila iyek nantukan niya
maawan ligat, tanakon kami iti ayat. Marcos na duas nga ini, tatalon ti ayuyang mi. Pagpagay nating ken bumbungan, nabos din nasagot ni Apo Dagat. Marcos, ilimikit na urnos. Marcos, tataukit na rimnos. At talit nga ni Apo Timang Tentig, sa nagtalon determinado. Karami aman na lunita, mula anak natin, maipagpagrunan. Marcos, ilimikit na urnos. Marcos, tataukit na rimnos. At talit nga ni Apo Timang Tentig, sa nagtalon determinado. Karami aman na lunita, mula anak natin, maipagpagrunan. The Manalo